Inangarutin irugi nga iba sa babagayam, tilagip tinapalabas, ti bagayam ti nga Wensi, iti Ilocos Norte, iti panang surat ni Amante Pagaragan, iti mabusag badok Ilocos Norte. Sagudayin nga ti surat. Dear Manong Nemi, tubuak sa jay Bisayas Manong Nemi, kaya't nangasawen Bisayaan na. Ngayon na ipadpadak dito Luzon, dito Ilocos Norte, Manong Nemi, dito'y nga inyawid na Manong Nemi, iti may isang lalaki, amay kadua, ngay nak inayat. Ngayon so dito'y ni Wedmar. Sa jay pa laing Bisayas Manong Nemi, bugbugtungak nga anak, dananang kinitatang. Kat naman bubugtungak, nagpatinggak lang iti elementarya. Iti damo Manong Nemi kat sumusurutak kadatatang kininanang iti taltalon, ngayon agangay kat gabutang umisitak. Sandakon nga, insurot pa iti taltalon no di kat sibrekak, iti may sa karinderya. Iti karinderya Manong Nemi nagsusuruak, iti adu nga naimas nga luto, Visayas Express ko naman Manong. Ngayon sana ka nagpaot dito'y. Agsipod tanam amok ni Jimboy. Ni Jimboy Manong Nemi guwapo, paspasyaran nak dito'y balay, kabot may sakmatan nga balasang. Jack naliklikan nga, inaklo ni Suna. Kabot mariknak, nga ipatpatag ko, kaya iso tinagbalin, na first love ko Manong Nemi, ni Jimboy. When? Hindi makadakas Manong Nemi, gabo iti kinarasok ti darami. Gabo iti kinagtutubo mi kay ni Jimboy. In check-in nat, iti may nga hotel. Kat dito nga napasamak Manong Nemi, iti saan kumapel ang rumbeng mapasamak kada kami. Uwen saan kumapel ang rumbeng mapasamak kada kami kini Jimboy, gabo taman ulayang idititawin ko. Kat manumot lang idititawin na. Kading karina Manong Nemi. No anyaman, iti mapasamak. No agbunga man, detang mapasamak kada kami kat saan nakto nga baybayan. Nang namatiak kat nagtalekak nga rud ken kuha na Manong Nemi ken kasanupe kuma nga makapagkedkeda. Idi ta mariknak ti kinairut dagiti rakop. Idi mariknak Manong Nemi dagiti nabara nga agek na tinaduma-duma paset ti bagi. Imagine, manulaing idi tawin kumano. Idi tamarik nakon ti bara, ti aprus ka nagek, ti may nga lalaki akas kini, Jimboy. Nagpapas kami nga ro di tiragsak Manong Nemi, ti wanag ti kwarto ti may nga hotel, iti day nga malam. Dinigos na kadagiri kakabara nga agek, iti na duma-duma paset ti bagi, kadagiti bibig ko, iti tenged ko Manong Nemi, nangruna lang rudan Manong Nemi, dagiti agpagatumpul. Nga turod iti baruk. Kuhain Manong Nemi ni Jimboy tinang burak iti kristal asal salmet-metak. Nga masansan met idin Manong Nemi nga raramidan mi iti panakaitayok-tayok iti ragsak. Taan yang arod tayo kunadan numakan kumakit na imas subya-subyanan. Naging ka Manong Nemi nga da nagpitpitik iti saklot ko. Ti makadakas Manong Nemi paglibakan na. Saan ka nung iso ti ama, ti sikog ko. Kasta nga orang nga rod Manong Nemi ti pungtut ko, iridayta nga panangga. Saan nga yan nugot ni Jimboy. Nga iso ti ama, ti sikog ko. Ta sino kumapay? Wana, inyo man mi daytoy kadagiti agtuturay Manong Nemi. Tarito lugar mi idi kadata paglintagan nga ti maysa nga tao kat paglibakan na ti bukod na nga aramid kat patay ti panakadusan. Ingkadeng Manong Nemi digiti agtuturay nga iyuray mi nga may pasngay ko ti anak ko. Sa minto pa DNA test Manong Nemi kat nung as pagarigan ta ni Jimboy at talaga ti ama ti anak ko. Masapol nga kalay sana. Ngayon kaskas di nga naglibakan na Manong Nemi, idipas nga ikon ti lalaki nga anak ko. Dinalataan nugutan naman pa isot resulta ti DNA test Manong Nemi
nga nakalawlawag nga ti anak ko nga ni Lord Wayne manong nemi kita ni Jimboy ti aman. Gabuta da paglintigan iti lugar mi manong nemi nga batay ti bunga ti saan nga panang anugot ti kinapudno isut gapuna manong nemi nga insayang kat da di amin. Ngayon di makadagas manong nemi nagpukaw ni Jimboy. Nagpukaw ni Jimboy manong nemi kat kalpasan ti 3 nga bulan na damag mi. Nga sinalvage da. Natahiyan ti ama ti anak ko. Nagladingan tak siyempre manong. Jack pulos ni namnama nga paglibakhan ni Jimboy ti amin. Saan na nga tinungpal ti Karina. Kaya't nangarot nga sa uwan manong nemi. Nagtultuloy nga naganakak nga balasang uwan. Kat ti apu ko datatang kininanang nga anak ko iti kinabalasan ko. Isumat kat di ati nagbaling nga liwliwada. The Lord Wayne, manong nemi ni Lord Wayne nga anak ko. Inagbasa ni elementarya manong nemi ni Lord Wayne. Agad tensar ko na iti eskwela. Sa ako intultuloy manong nemi ti panagtrabaho iti karinderya. Naging ka manong nemi nga danangawis kanyak nga padasak ti makigasang gasat iti Manila. Tabarbareng no sadyang nga masarakak tinimbag agasat. Sandak kumaidi manong nemi nga palubusan dananang kinitatang. Yaman niya nga rod kat talagang agpagusak nga makadanon di Taluson, makadanon ti Bagbagada nga Manila, tapno di kastakat padasak ti gasat ko. Namambay kas lamabriyat ti barokong ko idi nga mangpanaw iti anak ko. Ngem ko nakeng kuana. Anak, taw-tawagan kanto. Anak, ay paupawitan kanto. Anak, ipatpatek ka. Kadnukas kasano lang ta dimbag nga gasat ko sa Manila. Umay kanto alaen, tapno makapagdan natamat lang. Nagpagpakasyak nga rod kalatatang kaninana nga sanda nga maybayan ti anak ko. Nagkaridamat manong. Sa timbaga nga agsingsing petak, agan anadak, kan agipaw itak, ti para kadakwada ken para iti anak ko. Ingkarik mat manong. Ingkarik. Kahit dito'y Manila, manunemi, nga nagsabat ti dalan mi ken ni Wedmar. Ni Wedmar manunemi ket taga Ilocos Norte. May isang pahinante. Kahit dito'y iti panagamamuan mi ti may isang food chain. Gabuta simrekak nga para luto manunemi ti may isang food chain. Nagaram kanyak ni Wedmar manunemi ket saan kong imbaga nga may sak nga naganak abalasang. Kadidi, tatalaga nga mamatiak ni patpategnak. Kani patpateg ko matisuna, inaklon ko ti panagayat na. Inaklon ko nga rod ti panagayat ni Wedmar manong nemi ket naramanak ti laing ti maysang Ilocano. Uwen manong nemi jak kumakayat idin. Tamangan, no alilawon nakmet ni Wedmar. Amangan manong nemi nukas kaniya Jimboy, dedi Diyos alwad na Jimboy, nga paglibakan nati ang. Ngayon te kunadan manong nemi kabuta sa anak maten, muna nabayag maten nga jak nakaraman. Tamanon titawen manong nemi ni Lord Wayne nga pinanawak sa di Visayas. So ati may isang aldaw nga panag-date mi manong nemi kani Wedmar. Simrek kami ti may sa kwarto ti may sa motel. Awan ti pagdanagan ta saan kanto nga baybayan. Ano? Ang ibig ko sabihin, hindi kita pababayan. Ibayam tayo, isuro ka nga sa otilo ko. Tapno saan kanto nga mailako. Ito na, ihawid ka sa Jelocos. Ibig mo sabihin, kahit mga sawan, ihawid na sa Jelocos. Kalpasan nga maramanam ti may isang Ilocano. Nga nalaing agarado. Agarado ito taltalon. Agarado. Iti bugtong nga kiniling. Iti sakaanan. Ti pusong. Wedmar. Wedmar. Oen manong nemi kalpasan. Dedi Jimboy. Nga nang ted kanyak edi. Iti panakay tayok-tayok. Iti may kadua kundaway, iti may kadua nga lalaki, manong nemi,
Sumngaw manen dagiti asog ka na reng-eng manipod ka dagiti bibig ko. Tamariknak manong nemi no kasano ti kinairot ti panagarakop. Irot ti arakop ti maysang Ilocano. Oh, wait more. Kastamat na no kasano ti kinabara manong nemi dagiti bibig dagiti Ilocano nga maidayas kadagiti na dumaduma nga paset ti bagik manong nemi. Naulit-ulit manong nemi tingkam panagampayan. Naulit-ulit manong nemi tingkam panangtuknoy ti langit. Naulit-ulit manong nemi dagiti agpapada ti senaryo nga asog ka na reng-eng na sumngaw kanang bibig ko. Masansana na kastoy manong nemi ti babaspasamak ka na kami. Aging gangad naman na nagpitik iti saklot ko. Dinawagak ni nanang kinitatang ket kinumustak manong nemi ti anak ko. Ti nauna nga anak ko. Nanasiyat met ti kasasaad da awam met ti liway tinak panagipawit kadakwan. Mailaw ka no ni Lord Win manong nemi ngem kunak ken kuana. Dandani umay kan alain anak. Umay kan alain dita. Tatlo makapagden natan. Yan ti makadakas manong nemi hindi maamuan ni Wedmar ama si Kugat. Ingkadeng namanong. Ngayawid na kon dito Ilocos. Iyawid kan sa Ilocos. Ha? Umay kan sa Ilocos. Tapno maramanamon ti pinakbet ng saluyot. Saluyot? Oy. Mas masarap yung yung pagkatapos ng salo. Talaga ha? Oo nga. O sige. Umay ka sa Ilocos. Ay bang ka sa Jai. Tapos sa Jai tangagdan na. Ha? Agikata kong trabaho. Kat umawat akton di daga sa Jai na talunek. Para ka nata. Kat siya. Sumrek kan tumat. Kadagiti restaurant uno. Food chain sa Jai. Uno karinderya. Gabot na imas tilutom nga talaga. Visayas Express ko naman. Ang kwa Wedmar ako problema. Ano ka mat problema? Di mo amuti tiyan niya, no problem. Nuan niya man deta nga napalabas mo. Tinabud no ngayat. Awang patig tinaglabas. Laglag from data. So ang isagana mo di kita rawatan. Agikat ka niti food house, food chain nga pagtatrabahuan. Naiyawid kan sa Ilocos. Oen manong nemi inyawid nak nga road ni Wedmar dito Ilocos. Kad iri amunak kadagiti ng kanak ken kuana manong nemi ay gusto mo. Nakasarak ka mo iti stainless barok. Kan ba, Wedmar? Wanang, Bisayana. Ay, Jesus po. Nagagat ka no ti Bisayana ka. Nalang siguro ngagsaon ti Iloco. Sinurusuro ako na nang so ang pagnanagan nyo. Hanggang marigatan ng Tagalog. Ala, welcome ka nga ro. Diti pamilya mi. Wensi. Igaman ka na kayo nanang. Ay, Jesus po naglapsat ka na talaga. Maramanak nga tama ditan, ti konadang Visayas Express. Wala nang. Natamat ti may isang intindi apo Diyos nga talugadin ko. Ti agluto. Alakat alaga ro din. Napakamok na kiti kakayong ka na ipag mo. Nasihat ka na ragsag nga ro ti panangin na panang welcome kaniyak manong nemi ti pamilya ni Wedmar. Ti makadakas manong adamay sa nga Marites nga imay nakipangaldaw ka na kami. Marites kunak mahilig ngagsao ka na kita sa abot nga susto nga palso. Ay ana ti latest Marites akit ti latest akit kwa naiwaras ko na kadagiti karuba nga lugaran tayo nga dimtengen ni Wedmar nga adda nakalaplapsat nga babae nga namuak nga Bisaya nang inyawid na. Di mga dagas sakit ado di kita agsalsaludsod. Kasaro nga roden ni Merlita. Sino nga Merlita?
sus, maritas ka nga talaga. Mga tekad pa yakit na kaimimos na ito, Bisaya Express. Huwag nga ron, ibasag na ito loto ni Winse. Opo, wala lang. Mga te pa lang nga ron. Sakbay nga ituloy ko na tayo, latest. Pinalutpot ko nga dagos manong name ni Wedmar. Hindi malpas kami nga wangal daw. Sino niya nga Merlita? Asawak. Anak ako nang. Tibagbaga ni Marites. Nga latest. Kat ti Merlita nga magbaga na kat dating asawa. Adan ka kaya man ti asawa. Dati nga dati. Uri dati asawa mo tulata. Abing hindi mo imbaga kanyak tinapalabas mo. Kitsika. Adamat idi kayat mong ibaga. Nga napalabas mo, di ba? Wanang imbaga kanyak nga tinapod nung ayat kat awan patig tinaglabas. Isugita. Nuwan niya man tinapalabas ko. Kat nunapod nung talagat panagayat mo. Saan ka makabagsina? Kapot ipatpatag kawin si ipatpatag nakbat sang kani. Abi nga mo imbagangin mo na. Katsika. Anyamat tinapalabas mo. Ladang kakadimat ti asawa. Saan ko nga asawa? Ngem nobyok ngem mo na. Ngem natay. Di ka nabalo ka. Saan ka nabalo kapota? Saan kami mat nga nagkasar? Nagana ka kabalasang. Kahit mo sawan. At yung batin nga anak mo sa Visayas. At ti anak ko, lalaki. Api nga di mo imbaga tapno, maalat ako ma. Si kama na pero di mo imbaga nga. Sweetheart, agpadpadata nga daan tinapalabas. Naganak kabalasang. Napatay da, uno natay, ti ama ti anak mo. At nangan ti anak mo, Lord Win, lalaki. Katsika, manubat ti putot mo kini Merlita. Apay nga dati nga asawak ko nam. Ano nga min ti pakasalitan ti biyag mo. Manong name sigun kaniya Wedmar nga nagsinada kano kani Merlita kalpasan nga napanagtrabaho ni Merlita agas DH sa Hong Kong. Talo manong kano manong nemi dagit talo dagiti bunga iti ayanayat da. Tinagsinaan da ket nang lipat kano ni Merlita iti adan iti abroad nasakit unay tinakem ko. Iti naramid na. Agasam, nadyatawid ko nga taga. Inlako, tapno lang ang daramatan na nga managtrabaho sa Hong Kong. Nga ti karina, kadi pawitan na, kadi sweldo na, para iti, para kata kami. Para kata kami, kadi talo nga anak mi. Nga maumpay makatawin. Kadi saan matan nga, agi pawit ka niya. Dito ko nga namuhan. Ganimatan nanang na ito yung mauawan. Insina na tanakasarakan ti sa bali nga lalaki sa Hong Kong. Nasakit para kanya tinapasamak. Nadadatigapunan no api nga. Siyempre nga pahinante. Kat kanawin na nagpamanila. Kahit kong iliwliwag tigas dyan nga naramid kanyak ni Merlita. Gabot sana nga natungpal ti kanina kanyak. Nasusurok ng linipat. Nang roon idagsabat iti dalanda. Saan ko nga ipatpatigpay ni Merlita. Gabot si kantim patig ko. Gabot ipatpatig ka unay-unay. Ipatpatig ka. UNC. Ure ko na mga ganakawalasan. Sa dinungar di tantihan di kita anak mo. At dati ti sidong di kita naganak ka ni Merlita. O ano ti bibiyang ko katakwada. Ngayon rubang unay nga suportara mi da. Saan na kasapulan. Tadetad nagtulagan mi ka ni Merlita. Tapos saan ganun nga nasakit unay tinakim ko. Saan ko nga pag-ibiyangan pa nagitubing. Yan tangay at damat isunas sa Hong Kong. Ngayon minamang sarasarong kanan ita. Kapot anak ko ida, siyempre. Amo damat nga siyak ti amada. Imbas ko mga siyak ti mangta diti kwartada. Siyak peke diti kanda.
Isang aw problema ka nakwada. Awan to tagbaling nga problema tawin si. Sana kas tininamnamak. Ti amok ket baruka. Ti amok ket may kasarnak. May kasarkan to. No laki dita ikalikagom ni Merlita nga maanal ti kalay sa mi. Kaya kalay sa takansan. Ngam data tagpimpinateg. Iba't patag ko unay Wincy. Iba't patag ko unay. Inarakop na kiti na kayo irut manunemi ni Wedmar. Kas pamatalgad nga talaga ng ipatpatag na. Noamok lang ko mga Wedmar. Noamok lang ko mga niya. Nandaan kagaya man ti asawa. Sabi nga min di mo imbaga. Kinayat na ko mga ron na imbaga. Kitsi ka. Sabi nga di mo ga na naganak ka abalasang. Baka hindi nakbot kumakayat na imbaga. Di awang problema. Ang patpadata nga. Saan nga nang imbaga itipod no? Ngayong tipod no. Kaya patpatag ko anay-anay. Saan nga ron nga nagbaling nga problema ti relasyon mi kini Wedmar manunemi tagpadpada nga napalabas mo. Wain manunemi awang nga roden ti limit ti tunggal may sa kada kami. Ket amuna manunemi nga tawagak ti anak ko nga da Bisayas. Kabayatan nga agbasbasa manunemi nga tinakbat paritan ti asawak no kasta nga pauitak. Dagi na naganak kaniyak nga para kini Lord Win man. Naginggang impas nga ikon ti anak mi kini Wedmar. Lalaki met manen mano. Pinanaganam mi manong name dito iti King Carlos. Nagbaling nga liwliwami manong name ni King Carlos. Adamot dagi ti gondaway manong naming umay pumasyar dagi talong anak ni Wedmar iti imuna nga asawa na. Kat syempre napinda samanta tilangan-langan da. Awan ti problema. Saan nga supsuportaran ni Wedmar, manunemi di talo, abundansya kanuma ti pawpawit ni Merlita nga inada. Ipay na ti obligasyon na kas ama, babae ni ti pamateg na kadakwada, panang bigbig na kadakwada. Nagbalimbat nga na siya, di talo, nga putot ni Wedmar, iti asawa na. Kini King Carlos akapsat da iti ama. Awan ti nagbaling nga problema manunemi. Tanong kasta nga kapigsa ti trabaho iti taltalon ibatik ti anak ko kadagiti katugangak kadisulat mga iwan ket sumurutak kini Wedmar nga mabani ti taltalon. Kayak met manunemi ta kinabubingak iti nagtrabaho ti taltalon. Wen manunemi pinmugreso iti awat na nga talon nalamis ti ima na manunemi nga agmula. Kapatado iti maapapit mi manunemi kat nakaurnong kami. Hanap pangusaran ta ti urnong ta. Sinulsod na kanyak iti na minsan. Agad mangipatakter ta ti bukod nga balay. Awan ti kadkaduan kan datatang kininanang gamuta siyak nga ti bunso. Siyempre siyak ti kadan na datatang datang ti kadan na natatang kininanang. Nalawa mat ti balay. Anong oras pangusaran ta? Negosyo. Ano ti negosyo ta? Di mo katagayan nga iparaman mo kadagiti tao, kadagiti biyahero, ti Visayas Express mo. Kayat da nga ta, naimas ti lutong kunak manin. So nga adu lagi na kita agbaling ang customer tayo. No, mangipatakter ta ti karinderya. Karinderya. Sige. Planuan tangor nga na siya at Wedmar. Saan kas karina nga mangiput up ta baka nung maluki ta lang. Sa dino. Ito tinapintas ang pagkipuastuan. Siyempre along the highway. Tapos na kasta dagasan na kita biyahero nga gapo dya Manila, gapo dya Cagayan. Ken amin nga mang gusto itilutom. Sigurado nga agganar laki di. Okay. Planuan tangar nga na siya. Kat sabi ko matagbalegi tipot up ta nga negosyo with Mar. Plinano mingarod nga na embag manong nemi tipas dek mi karinderya. Kada do di kiti mang kanunong kada kami. Nang runa kada kiti naganak kaniya
Wedmar manong nemi. Ay gusto. Ito nga kinaimas nga talaga ti templa. Malasan ko nga winsi. Ala nga sapsapulan lakit nga dadaywan. Ti makaraman no kasta. Wanang namlakay. Amon tinegosyo. No sanga napintas ti panakamanher na. Malugi. Aganapi ko mga sanga napintas ti manher na. Panakamanher na. Alaman. Alaman borsyo no kas pagkarikan na. May putap na tanga negosyo. Ay ni Winsi nga manugang ta iti agbaling chip cook chef ako nada mga no sana nga mahirapin nga i-manage kaya serving orjanak ta nga ni Wedmar isot mang manage sa adang ordinalis na may panggap ka natin nga negosyo lakay ala mga bat ka din iso da ito ti pangrugyan ti panagbisyo janak ta. Manong nemi ang damat kadi punto o kalintegan de kiti naganak kini Wedmar. Yung sinansud ko kadakwada. Abay tatang, nanang. Dati ka din adama din nga bisyo ti anak yo. E di agsagsaga ba gaboy ti sakit tinagam na tinaramid ni Merlita ken kuana. Akit na talagang nasunutan na edi na ginaom. Nagbartay. Bagat na binagbagaan mi. Binagbagaan mi nga naganak keng kuana. Ken kastamot na kiti kakapsat na. Kaging ka na nga nag-move on ako nada. Takastrik nga pahinante. Daya Ilocos, Manila, Manila, Ilocos. Agbibiyahe. Aging ka nagsarak maten di dalan mi. Nagamamu kami ti food chain nga pagtatrabaho. Agit nagkurso na damatin kang kata na lapsat ka. Nang runay di maamuan na siguro nga bisaya na ka. Nga stainless nga intugot ng uno inyawid na di Ilocos. Siguro tatang, nanang, gagangi data tinegosyo. Adalang dati panaglugi na. Ang sa aming nga tamat nga tulo. Panakigasang-gasa ti amin. Alawan, kat sabi ko mga rod matungpal tira papyo. Kaya ako pagdanagan nyo kini King Carlos, ang anak yo, bisya kay tetrabaho yo, dakam kang agasawa, dakam kininanang yo nga, mga sikaso iti anak yo. Aging ka manong naming yung palagip, dagiti katugang at may panggap iti anak ko, nga ni Lord Wayne, manong naming sa Jibisayas. Gumusta nga iti inaunang anak mo, ataw-tawagam ka di matlaing, suportaram ka di matlaing. Awan ti pagdanagan nyo tatang, takas nagtulagan mi kini Wedmar, ada, may suportar kang kuana. Awam mabalin nga pagsapulan dalanang kintatang ko dyan. Luwak lang kayo na pa, kinumuwak. Bakit ko naman? Gusto nga, sa mo nga baybayan, ti anak mo, kada kami, nga po kami. Sa mo matabaybayan, di anak mo, sa dyan, Bisayas, balasan ko. Taawan, ti ina, nga makaiturat nga manglaksid, iti anak na. Awang ka diti palano yung mapanagbakasyon sa dyan. Jak tula mo tatang, nanang. Mumla ka, dakil ti mangastos ka pagplete. Dahil pagplete na nga mapan, itadalaingin ka na di anak ni Winsi. Sa bagay. At damat dati ko natayo nga video call. Lagkit kita kay mat kini Lord Wayne. Saan ka na Winsi? Nanang. Pasaray maminduay ti makalawas nga makit-kitak. Ag video call kami ini Lord Wayne. Amuna digri mapaspasamak dito'y. Gamanak. Tanasing padyan ako. Kan pagyamanak na maawatan natin sitwasyon. Siguro na nang datang ito no dumakil ni Lord Wayne. Imbes nga ta kami timapan sa Jibisayas. Sigurado lagi din nga. Umay namat padakan di Ilocos. Ay, gito na. Umay namat padasan tagsida iti saluyot. Ay, po. Uwan manong name put up mi nga road. Iti karinderya. Kaya't pinanaganan mi manong name kas iti kalikagom ti asawak. Wano niya Wedmar manong name Melvin Karinderya. Nangalam ti Melvin nga kahit mo nga nagan na Wedmar kata nagkapoy tinagan ta ada win na ada baka ba't nagan ti chicks mo deta Melvin abay, dalalaki ay babae nga Melvin. Dapay Alex nga babae. Awang ka din ti Melvin nga babae. Uy. Kaano pa nga mo tikimon?
Apay amom ti amom tikunam. Diyak mo. Uwensi. Hoy. No naimas ti luto dagiti Bisaya nakas kada kami. No nagagat kami nga bagbagada. Ha? Nauyong kami man. Uwensi, dito tilaglagi pa. Mapapatay ka no mamuak nga dapala sa baling nga babae ti biyag mo. Nakigtut manong name ni Wedmar ito dayta nga nangig na kaniya. Ti panang ipang takken ko ano. Eh di parang ibagak manong name nga nauyong kami nga Bisayana no da kami ti maluko. Kabay lami ti pumatay. Manong name siguro akit ada pang panggapan na nga chiksen. Napintas mat manong name tabi ng lagat. Tapno, ada pagmanamanan na, ada pagpampanunutan na. Ada ngamin mga ibagbaga kaniyak, manong nemi, nga nukasta, nga gapo iti taltalon, ti asawak, kat ada dagdagasan na. Nga no, saludsutak manong nemi, no apay nga naladaw nga gawid, ta siyempre, rabihin magawid. Sana ka no, maliklikan manong nemi, nga pagustuhan, dagiti malabsan na, nga gitagtagay. Sa bagay, maangot kumat no ka nga gat-ara. Ngam sampay nga nabartek manong. Nga madamang magbaga, ngagpeso nga dadagdagasan na. Nasaan lang nga uminom, no di kat mangan kanupal. Anak kang kanan na. Diya pulutan. Pagbalinan na kano nga pulutan. Ti bibig ka ti sa bali nga babae. E di dahil mo manong name kat saan na ka mamati kapag check nga napudno ka niyak ti asawa. E di dahil mo manong name jak mamati agsipod ta kang kanayon mo't nga bagbaga na nga naka-im-imasa. Apay nga sapol palat sa bali. No talaga nga naimasa. Manong name manipod mo't idin na binalaag ag isuna kang kanayon mo't manong ngawanin ti dagdagasan na. Kitam kadlang nga mabutig ka na manong. Aging ka narugyanan manong name ti Melvin Carinderia. Narugyanan, manong name katapaw. E dinaramanan lang ng agpaiso, iti Visayas Express. E na dumaduma nga luto manong name, kasmat lang gagangang luto iti karinderya. Nga da pansit, ada adobo, igado, apritada, ada matnateng, siyempre ada ikan, na dumadumat pa nakaluto na, kanda duma pa manong. Okay. Katsapsapulan dati Visayas Express. Ayan natin kung nayo ng Visayas Express. Amin nga putahe tata. Visayas Express. Taluto. Timaysa nga Bisayana. Justaya. Alakit na. Imbes nga agluto ako. Dito yaglatan nga mangan. Ken makitak pa ideya. Naimas tiluto na nga. Napintas nga Bisayana. Manong name adu digiti umarak. When ada digiti kundaway manong name nga di may magabenan. Ti makadakas manong. Ito na minsan nga panagturong mi ti karinderya tapno kastakit agluto kamin. Digiti ing pami manong name. Iti dakkel nga rep mi nga karne. Kat awamanten. With Mar. Papay, may problema. Di kita karne dito Dito freezer. Umaten. Ura ka malang sang katukil nga nabati. Ay nagluko dan. Tinakaw da. Wala tinakaw da. Takasano kat basil madlang kandado ti nausar iti panakailak ti ridaw. Paonin ba't tinigito Napandamidlatan ng nagnamayan ti manaw kilos na karne ti baboy ken baka. Ay po. Masapol nga may report dito ay kapitan. Uno may panitibing yung pulis sa blatter. Gabi ito dito ay manong name nga napasamak. Nagdanag kami. Tama nga no kanayon kami nga matakawan manong. Malugi kami So nga manipod man idin manong name kinid daw mi iti barangay official nga da ko malatagronda nga tanod. Yan tangay kita tumultulong kami met manong name no kasta nga kasapunan ti barangay.
Kadi manugot na matmanong. Sa may sa manong nemi, manipod mat idin, ta nagprogreso, tinegosyo mi, nakabakir kami mat natin makungkuna nga CCTV man. Just in case nga maulit, iti pa nang sarek da iti karinderya mi. Kaya, maamomi no sa sino manong nemi, babayin din CCTV. Kaya po ta, limawa, pimintas, ti karinderya, manong nemi, nagdamat ta kita stay in. Nang naroon ti asawak manong nemi, no kasta nga, at darigi di barakada na, kadagi inom da. Dito'y matan nga maturog, tapno ni kasta, kad adda may sa isunang agbantay. Em ko nakitira minsan. Uri adda ka dyan, nabartek ka, makabantay ka. Saan pa nagbarbartek ka? Uminumak lang. Damat pang-warning no adda man na kita sumre. Kahit nakas pagkaregan ta babae, ti umay, sumre. Ha? Babae ko na? Katuhin. Ano tayo mo, baka no? Kaano pa nga, dakil ni King Carlos, nga umpay adi na. Yuso pati panagimon mo akasta. Ta nagatapak idin, Wedmar, malagip mo. Idi agdagdagas ka, maladaw ka ngagkapo iti taltalon. Idi awang pa iti Melvin's karinderya. Ha? Si Kamet, sweetheart. Katuhin. Mga nukunayam nga makauma akmet. Saan ko ito makauma? Ang mga nuibagam nga makauma mat, ti Bisaya Express. Kat rumaman ka ti sa bali nga Express. Ay, kumusta matanim? Lord Win. Ti anak mo yung Bisayas. Saan mong iyaw awan ti saritaan? Saan ko ti iyaw awan kit? Ipalbalag ko ulo ti anak mo. Papawita mo lang. Nang runa ha. Itatagga na rin ti Melvin's Karinderya. Laglagi pa yun. Adda ni ti college ti anak ko. Hoy, di lang min ano niya. Ngayon mapi nga ta. Manay nayunan ti tawen mo. Ngayon kasla langam pala ididamo ka. Ididabit pa nga inyawid ka dito eh. Iyaw mo lang ti saritaan Hama ta. Talaga ba't kapot doon ti ko na. Kaslawang pulos ti panagkupas mo. Stainless latat po daw mo. Amom kadi nga sa alang nga di imas ti lutong. Ti ar-arakan di kitay biyahero nga dumagas dito Melvin's Karinderya. Di kitay dumay dayo nga kapot sa bali nga lugar. Sikapat kayat da nga sirpatem. Gapot ako nada. Naimas nga luto. Napintas medyag lutok nada. Aday ko. Kayat mo na yaw awan ti saritaan ta. Nga magpapasot ko na Wednesday. Dito po sa kupas ti kinapindas mo. Agas iti santo pulo sa bumaw ti panagayad ko ken ka. I love you and see. Iba't patid ka unay-unay. Kahit ko nga man ayun ko man ti anak ta. Diya ka mo no palangay ayo no alibay laeng ti asawak kunak ta talagang awan ti sabali nga pagbilang ko ken kuano no saan nga sawa. Kada kita nga ibagbaga na manong nemi. Nga mamati akmet. Awang nga ron manong name iti nagbaling nga pamaniknik ko iti posible panangala ni Wedmar manong name iti sa bali. Kaya nagtalinayad nga napudno kaniyak akasmat ti kinapudno ken kuana. Nanayonan pa'y manong name ti anak mi. At namatan babae nga anak mi nga iso daytoy ni Mikaela. Nagraduaran manong name iti college dagiti putot na ngimuna nga maging kakadagitoy gadyak pa'y nakita kanam amo nakita iti personal ni Merlita ngayon mo ng asawa ti asawa. Manong name dagito nga rod dahito nga rod ti pagkasarita kadagyaman naklaunay kaniya tata amante pagaragan iti panangisurat na kalpasangan nakinsalaysay. Kan thank you mat kang kamanong name iting ka panangibasa. Kahit sabi ko ma, dadamat na ibating nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadaginipada karim nga nagbuya. Tuwing ardagyaman nga pagayam mo, UNC. Tubo iti Visayas, agdamang agnayad ita, dito Ilocos, babayad ti panangisurat ni amante pagaragan, iti mabusag badog Ilocos Norte. Thank you ken ka, UNC, kat bay amant dumagasak, umay tumamit dita Melvin nga karinderya na magpapaabagatan kami. Taramanak mamit, iti ako ng Visayas Express. At ito yung tibagaya minumanong yung Nemi Ruiz.
Mga iba't batin tinimbag nga oras kada kaya aming nga sangapada. Babay na po.